bonga kaka bakonzi ya mboka Kongo lutika kotonga na kocholana bopesana makanisa kotonga mboka Kongo ekobonga kaka basali ya Nzambe boyika piko na lusambo Nzambe apona bino Kongo ekobonga kaka kundi mezelonge pona mabulani Betumekuma na tangu ya kulanda batangu na betu. Betumekuma na tangu ya kulanda batangu na betu. Tulweki mulokola kitulandanga zintsangu za Kikongo. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Batangu yai yake pesama na papa Sisle. Voilà, tutundele benikeleka ba tata yeba mama tuluvutu difunda dia matondo bu mulanda kuleta kutulanda nga tuleta vakivovolo itata 6 cylindre yekuna vwekete evo kuna kimpozi tu bakidi ilu sadisu lwa mpangieto wanzolwa tata Beni tululombele ndandulu ya kala yambote 88.7 la radio Télématadi. Tu yantikidizi nsangu zetu kwa president ya kuna Guinée Bissau. Savo president ya kuna Guinée Bissau ya ndibasidi décoré comme héros nationaux. Kabila Lumumba kwa tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kakele kya mazono kuna Kinshasa. Buna bika lwalanda maonso no weyi ma alutidi. Na chancellerie nationale ya ordre national ya ba héros nationaux Kabila Lumumba na grade ya grand cordon esili kolenge lama ezali lolenge po nekolo Congo démocratique ya komimia mosala makasi mokonzi ya mboka Guinée Bissau asala pona Afrika na o etali kimia bomoko pe kotosana na komi pesa na ye na intégration régionale pe continentale na kombo ya peuple congolais. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atalisi ete décoration oyo ezali kotalisa estime pe kokanga to kosele respect mutuel kati na bikolo nyonso mibale. Votre parcours façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. À travers votre leadership éclairé, vous portez haut les couleurs d'une Afrique résiliente et visionnaire, fidèle aux idéaux de ses pères fondateurs et résolument tournée vers l'avenir. C'est pourquoi, pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Liboso Yaba Panzi Sango, président Umaro Sissoko Embalo, atalsi ete mboka na yepe RDC ezali na ba ideo moko ko décorer ye lelo ezali ko pesa lokumu na peuple ya Guinée-Bissau nyonso. Je peux qu'être content d'être décoré parce que chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre et puis ça je porte une haute distinction de la République sœur de Congo et ça je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter c'est d'avoir la paix entre les deux pays parce que on sait avec la paix en République démocratique du Congo c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. École Congo démocratique pe Guinée-Bissau
bakofungola ba mission diplomatique na ntina ya kokembisa coopération kati na bikolo nyonso mibale na ba domaine ndakisa ya agriculture, ya pêche, ya mine pe misusu. Tuele kuna Tambo magasin, précisément kuna gare centrale. Savozi nzoza onso noza kele kuna gare kuna Kitambo magasin zaba mene wonzo muna vantoto. Kadibonso butuvo banga vola loi et dire mais c'est la loi. Mais kundambu bavuidi zinzoba uba niongene yeba vovele vonga nunga bakubaveni memeta garanti mpasivo ba bima. Mais kundambu zaba mfumu ba uvo ntama bakutona kubakamba kansi wana ba uteti. Idiodio banati ni trakitere kia ngolo kita bombu la zinzoza etage yedi ambu diodio divene kia dinkwa nkangu aba kongole me bantu bankaka ba yangalale buna bika lwalanda beno mosita tadiadi weyika vovele. Mukano akobuka ba construction anarchique na Kinshasa ezeli maloba ya pamba te kasi réalité. Dimanche 27 avril, sima yako délimité bisika hôtel de ville ekobuka na Beyangaliema banda kwetongama na gare ya Onatra na Kintambo ekoyaki na se. Na supervision ya ministre provincial ya environnement, propriété pe embellissement badanki ebukaki ezala ba chantier en étage pe ba construction anarchique nyonso. Na koyoka ministre Léon Mulumba, hôtel de ville ekosala na oisika gare po mituka pe ba moto etelemaka na nzela ezwa parking. Tuza na gare ya Kitambo. Na Kitambo na Kitambo magasin. Toye kobuka ba concession on a toujours considéré dans la concession anarchique. On va ériger qui il y a quelques années na kati ya le pango na ye. À titre de rappel bateau ne se babuka bango. Mais toye peut par quel miracle na pousse bango sous mikanda po bazonga. Si babuka bango. Toye jusqu'au arrêter des choses à l'époque babuka bango. Moi tout ça arrêté monsieur Sikapé Zati. Pour qui monga na sur base arrêté à Kala. Mais toye pour nous ça pas arrêter. Et après ko aménager wa to cha gare à Sikawa. Donc quand ça fait une partie à il y a taxi va na place Kitambo ba ko na kati to ko aménager to ko ça fait la moto pour ko désengager Kitambo magasin. Oya kozonga okutana na force ya loi okutana na justice to ko buka yesu. Même to kozonga pe susute. Na neto même na makambo na ndimite mu to kozosu courage ya kozonga. To bandi awate to bandi ja to ke ne bedenga to bandi na bedenga le malobi ko buka na nte ko délimiter. On appelle mercredi ou jeudi to banobuka kuna. Gouvernement provincial ya Kinshasa ezali déterminé ya ko décourager bizeli ya bitonga tonga. Pambate ba construction anarchique ezali ko kela makama ebele na capitale ekolo Congo démocratique. Tuele boabu kuna province ya Ituri. Savo kuna province ya Ituri kekele kama zuzi ikuna bakele sala ngazi exercice de tir. Savo ba FRDC ye la police bakele sala ngazi exercice de tir. Kadi tuze ivontie to tuena munkindu ya bampangize to beta kutunua ni sanga ba M23. Ikuna ba soda ye ba la police bakele sala ngazi exercice de tir. Buna bika lwalanda maonzo no weyima lutidi kuna. Pendant qu'on renforçait l'exercice militaire, Wuta champ de tir ya Roi Para et Zoami Mosika tête na 10 km na ville ya Bunia na Ituka Ituri, ba mapinga FARDC ebele pe ba elima ya police, ba ebaki na koleka na ba tir ciblé na bisika o epona maki samedi 26 avril 2025. Lokola mokonzi ya solo pe pona kotali sanzela Général-Major Urbain Tambuka Kabame nde abandaki. Nakoyoka commandant ya centre d'entraînement pe ya recyclage Roi Para, colonel Mpasi Wambengo Baoba, exercice oyo ezali pona komatisa réflexe ya bitumba na mapinga pe na ba policier. Nous sommes ici c'est pour tester nos armes et puis mettre toujours la réflexe de combativité à nos officiers, y compris nos militaires et policiers. Oui, ça veut dire pour nous, l'arme c'est votre enfant. Vous devez connaître la santé de votre enfant, alors nous devons connaître le fonctionnement de nos armes.
Tuele kwa bampangize to ba 5 savo bantu bayingi kapeta zayanga ko eske ba 5 bayambudi kwa umukwenda zieti evo uweye luzaya vo ba 5 ye eglise ya SCC ba ubeti tata manakaka mukwenda zieti kidimana ba sosa weyi nsieto tufete kotila muna luvuvamu wana kyakala kya mazuzi ikuna bakala kwa kuna Qatar baenda kutana ye president ya kuna Qatar ikuna bayambila ngyambila za kafu mpeleko bantu bayingi kabeta zolanga demarche za 5 ko me bantu bankaka beta zola kwa u demarche zozo ba 5 beta sala mutomba kaka solution kidimana luvuamu lwa kota kunsieto ya République démocratique du Congo wana bika lwalanda Makamatali masolo lipinga ya ICCP Senko bango bazali kokoba pe bazwama ki utomokolo mwayenga ukati ya Qatar po ya kosolola elongo na mubandisi ya masolo po ya koyeba nini esengeli kosalema po ete kimi kwa kozonga ukati ya ekolo Congo démocratique ICCP Senko bango batalisi ete makanisi masengeli kopesa mapo ya koluka ete kimia ikokabongo kozonga ukati ya ekolo Congo démocratique. Kimvuka kia lamuka ki tomene yangalala beni mudiambudia wizana koko ba wizane evo wizana koko beta zola wizana entre ba rebelle ba M23 ye gouvernement congolais kadi kimvuka kia lamuka ba u ba zole levo cesse les faits kidimana ba kota vraiment mu dialogue pasivo nkindu yoyo ita kuamisa ku este ya République démocratique du Congo ya Manisa buna bika lwalanda benomosi porte parole ya lamuka tata Prince Epenge Weika Vovele. Priorité na biso cesser les faits immédiats et salama. Yango mon ki toloba ki ete biso na lamuka to apprécier signature ya doa entre gouvernement na ba rebelle oyo to qualifier ki yango lokola un petit pas mais dans la bonne direction en attendant les grands pas oyo ko sa manakisa sa entre opposition politique, opposition armée, gouvernement na ba ecclesia. Maintenant initiative au bis ezali initiative oyo catholique na SCC po ya nini parce que ezali la seule initiative oyo ba kende ko mona ba partie prenante nyos pe bandimi yango mais lokola crise na biso na Congo ezaka ka crise ya katite ya pe crise ya libanda abakende ko mona pe bato ya libanda nyos bato ya libanda pe bandimi balobi to ngiro solola sika bato monete sen connaissance basi ba avancer makasi ya mibale initiative ya sen connaissance et ali initiative ba congolaise pe ba congolais yango to monete initiative yo wana esengeli to pesa ngo chance pambate Église catholique na SCC bayebi ko bongisa makambo yo wana banda kala conférence nationale souveraine dialogue awe asemikona papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Église catholique bayebi ba acteur politique nyonso congolais bayebi joueur nyonso congolais pe bayebi système de jeu ba congolais banso bayebi lo lengeni bakize bandaka na Congo bayebi lo lengeni bakize suka na Congo donc bango bazali mieux placé pour na ko délivrer moko na moko so esengeli ko délivrer so pour na ko pesa toli na moko so suka esengeli ko pesa toli yango tolobi initiative ya Senko SCC et ali malamu mais initiative na bango esengeli pesa ya soutien ya ba américain parce que o ba américain ba ko sala pe ya ko sangisa ko luka kimi na Congo ya ali malamu esengeli pe baza pe appui ya Qatar o ya sa bandaki pe ya initiative Prince Epenge Ozali molobeli ya lamuka mais ba initiative ya papa Milimo et puis ça va résultat définitif tout moni conférence dans souveraine et sila qui à queue de poisson dialogue ya centre interdiocésain sila kapé malamuté et ala kinde faute ya acteur politique au balinga ki basala je ya mutu na sema ko likolo ba dribbler ba escroquer pour te kimia EAT lo lenge moko lelo atako ba ko signer ba accord na Congo ya peuple na États-Unis pe na Qatar soki sika wa boye na terrain ba yibasi mandoki ba boye kotika mandoki américain moko ta ko kufa awa pona ko sauver Congo Qatar moko ta ko kufa pona ko sauver Congo yango tolobete to privilégier initiative ba congolais
Toele boabu kwa bampangizeto ba enseignant. Tuzevo chaque le 30 avril ikalanga lumbu kia ba enseignant. Savo feti ya ba enseignant evo feti ya ba longi. Ikuna tuabakidi kelke ba longi kanti ba uba nionge nekaka mu comportement yoyo yeti salazi mfumu za ku Republique Democratique du Congo kundambu za ba longi. Kadi ikuna tumonanga balongi bayingi bankaka batangi sanga wana bankaka basadi di 5 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, 20 ans kansi kaketa baka kaka mbongo ko idiodio tumonanga vraiment diambu diodio divananga kiadi kwa ba enseignant idiodio bazangu dindinga kwa luyalu mpasi voka kubatadila mambu momo kadi ba ubeta mona mpasi katuze ikovo kunsiza nkaka mpe ibubu kwa ndibukalanga vo enseignant otitangi sa 15 30 ans kansi kakita baka mbongo ko ikuna tumonanga ba mfumu ba vila kananga enseignement kansi avant wakala mfumu ya inene fete luta kibenekeleka va bisikulu kadivo kuluti diva bisikulu ko antuka mpasi fioti mukala mfumu kansi vo weka mfumu bobo ba vila kananga ba enseignant ku République Démocratique du Congo antuka bena négligé buna bika lwalanda enseignant umosi niongene kadi yandi sadidi 12 ans ya onsono kaketa baka kaka mbongo ko. Vraiment aujourd'hui les affaires des enseignants ndenge balobakango mais beto benseignant qui a dit kinkenda muntima parce que nous autres personnellement comme moi-même je vous parle ici mais c'est des journalistes 12 ans mon enseignement qui fout à mangako donc hata qui fout à mangako 12 ans. Donc, je n'avais pas na première école. Vraiment, je vous demande, vous, mais c'est des journalistes, mais quand tu vois dans quelqu'un qui fait 12 ans l'enseignement et qui n'est pas payé, quel courage quand tu as kalaya, on fait même l'homme qui va te vendre. Donc, vraiment, gouvernement, quand tout a dit. Et puis, on a commencé 2024, 2025, budget, côté enseignement, kadiambu di mosiko. Kadiambu di mosiko. Donc, quand tu vois kakimako. Vraiment, je comprends pas. Notamment ku primaire ngati fo bena ku primaire beti sepela me kale koko bena pe ku primaire bankaka depuis batulila kwani gratuité tik lumbu ka bafutu kangako école kambati beno français ngolo non bite DJ kaka ka bafuta mangako tie unu donc c'est grave mais c'est des journalistes katsaka nako ngata mama mpasse beti vanga mutima on souffre nous enseignants même bo beti futa ma si c'est 300 combien là beti ku bafuta na via lelo hava te matadi chambre salon yobaka quoi c'est dans des 50 000 500 000 dans des banlieues dans des quartiers civilisés un peu nini mubaka quoi chambre salon c'est dans des $50 maintenant on te paye si c'est 300 combien là pour faire avec quoi de nos jours donc je demande kata ngeti l'homme quoi ben journaliste un peu désolé parce que je suis un peu monté parce que me passe tout le monde. Vraiment, le tout villa, bateau, ma solution. Quand 2025, premier trimestre, quand ça, on va mécaniser ou quoi. Premier trimestre, quand ça, on ne sait pas quoi tu as souki la bête, 12 ans de service. Tuele boabu kwa bampangizeto ba pêcheur basalanga pêche muna fleuve Congo kuna ndambu ya pont Maréchal savo ba pêcheur beti nionga mumona umosi mubau yandi wasedi accident mazono kya kele kya lundi le 29 avril 2025 vana ndambu ya pont Maréchal. Tata diadi tata Jeff wena pêcheur usalanga pêche kuna yandi wasele accident muna lungu kadi bato yakele lutanga ye bato yoyo bu yakele lutanga zivage buzambaki di ye lungu wana wabuidi muna maza ye yandi mosidi aka wabuidi muna maza ye buka buidi muna maza yandi waziemi kaketa moni kadi akako ye mazono bakele kuntomba anga kansi kamone keneko teye unu kiaki
kia le 30 avril 2025 beta tata mana kuntomba kansi kaketa Monica ko luza yavo muntu ndondo wakele yenkumbu ya Jeff Vanga Mabio yandi wena grand frère ya tata Lukombo wena auditeur ya Luwabi Dilu Biankangu ikuna yandi mosi tata Lukombo wena auditeur ya emission Luwabi Dilu Biankangu zangu dindinga yelombele kwa ba pesher ba onso no basalanga munzadi vo ba mwene koro yoyo wana baku basa signale buna bika wana lwalanda tata Lukombo yandi watomenesa explique wana mambu bwei makadidi mazone veba 11h grand frère Robedi Sala Ndobo kadi mulungu ani wabedi wedi sa classe zindobo pamukina bila yai masuwa matugi di kupor papili dizi matugi dizi vive fe za kele yandi uba bugalu ki diresa yandi grabika katela makili foka yamba zivag balance mayo ya zivag masuwali dibu kile monzadi yere kifidi mazone le 29 mu 11h 4 minutes mapanga. Allez maintenant yandi la mwene bon toyele kuna tusidi sonde tutombele katu kamone kene kuno dia kya kibandu bena tuna desa kuna puluka bwidi dikun sa sonde geti monika kaka kwa utedi fingla mbazi jeudi kilipo 48 na mundu weka monika nga vo fidi de mumaza 48 katika sakamuta maza kilipo katika monika kumbwa ni nani yakele mkumbwa ni Jeff wazaka ni mkumba Jeff no Vanga poste no Mabio allez pêcheur ndo donc akele pêcheur oui pêcheur kakele kwa kumatari yake disadira na pêche va wente dia va MGT voivo donc tous les DG FARDC yani batumini saya bon ngeti sasa ba pêcheur babo lena utulanda mko kilavo fuluka ko kibe na mona nitubeni akutu bokila kadi vozi numero zena evonda kaka kena na numero ya beto mu famille ko kalena kumbokila mu numero ya 089 47 75 382 089 47 75 382 tena lwa fuluka ko kibe na mona koro ben Toele boabu kuna cour constitutionnelle. Ce vaut cour constitutionnelle ye assemblée nationale en tout cas kabeta wizanako benda bika ina kuna mudia dossier ya Matata Mponyo honorable député Matata Mponyo muna dossier yandi ya Bukanga Lonzo savo tuzeivo bilumbu bilutidi ba bokilisa tata Matata Mponyo wana premier tour tata Matata Mponyo wakala kuna cour constitutionnelle kansi mulumbu kyanzole kyokyo ba mbokelesa tata Matata Mponyo wa vovavo en tout cas mono kilendi sala kwenda diaka ko kadi cour constitutionnelle kafete landa minsiku bonso bubenina yekundambu za tata Vital Kamerhe yandi diaka watoma fueba mungolo mumonavo president ya cour constitutionnelle kaketa landa diaka minsiku bonso bumikadilanga ko yewunu kiaki tata Matata Mponyo nga mule 14 kiaki le 14 mai kafete kwenda diaka ku cour constitutionnelle ikuna tata Vital Kamerhe sonekene nkanda wa kafu ye fididiwo kuna cour constitutionnelle ubeta kamba vo ba fete sa respecter ye ba fete ziti sa assemblée nationale kadi assemblée nationale ka yena institution ko ya fioti yena institution imosi ya inene kansi cour constitutionnelle ka keta landa mambu momoko donc ikuna avant ba bokidisa Matata Mponyo kenda kusamba kuna nganu ba fete teka kunkwenu na grade ya ki député kansi cour constitutionnelle keta landa momo mambuko
donc katuzeiko wana mubilumbe takuiza nkia mambo simakala ku Republique Démocratique du Congo. Mais tuzeivo dossier ya Nicolas Kazadi yompediaka beto ba Congolais katuzayanga ko owei ya sukina. Mais dossier ya Matata Mponyo itomene vungu mungadiaka mungolo yeita vana keti kundambu za ba député national. Buna bika twalanda député imosi zangu dindinga mungolo ye lombele kwa cour constitutionnelle mpasivo kasa respecter mambu mena munsiku mia luyalu. Écrit au président de notre chambre, nous avons fait des déclarations, la coalition des 50 députés qui réclamons le respect de la procédure et le respect de la deuxième institution de la République. Et ça réconforte notre position lorsque nous voyons le bureau qui nous dirige écrire à la Cour pour respecter exactement ce que nous avons demandé. Loin de nous l'intention de protéger un individu, mais nous protégeons plutôt toute une institution, car nous ne voulons pas créer un précédent qui sera utilisé demain comme une jurisprudence, et nous voulons que l'institution Assemblée nationale soit respectée à sa juste valeur. Et lorsque vous suivez le procès qui était retransmis en direct à la chaîne nationale qui est la RTNC, même un novice, après avoir écouté les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle à l'égard même du prévenu Matata sur les immunités parlementaires, vous arriverez à comprendre que c'est un manquement de respect à notre chambre. C'est ainsi que nous exigeons des excuses publiques du procureur général près la Cour constitutionnelle à notre chambre et de déposer sa démission pure et simple. Tuele bwabu kuna inkisi savo kuna madimba kuna parquet près de tribunal de paix ya kuna inkisi savo kuna parquet ya kuna inkisi savo parquet ya kuna inkisi tata magistrat dimosi wena kuna tata Lucien en tout cas mavanga makasadidi numero 1 ya kuna parquet ya kuna ka yangalale moko kadi tata Lucien yandi wa sidi signé mandat d'amener mu diambudi yaka bokedisa tata chef du bureau ya kuna parquet ya kuna kansiluza ya vo numero 1 ya parquet ya kuna kisantu ka zei kwandi nsamu woko ye buba bokelese chef di bureau yoyo mpasivo kasamba kansika bakunsambi sikwandiko ye directement bankotese muna kasho me kyokyo bakele kunkotesanga muna kasho ye binkuti bya onso nokeleka presque bya menemana vulwa ye diambu dio dia vene nganzi kwa bantu ba droit de l'homme ikuna tata lac profond uvwandanga kuna ville ya Boma yandi zangu dindinga ye lombele kwa bamfumu za ziparke mpasivo batala nsamu uwowo bunabika lwalanda tata lac profond una muntu wa droit de l'homme weika vovele. Biso na lisanga ya Fédération Congolaise des droits de l'homme et de développement tozali ko alerter bakonzi ya likolo ya justice mpe Commission nationale des droits de l'homme na ba organisme tant public que privé oyo etala kamakoki ya moto na oyo mabe esilaki ko salema kuna na parquet près le tribunal de paix ya Madimba na Inkisi. Nako landelaka ba rapport oyo bayelaki biso na ba équipe oyo totindaki kuna pona kosala ba enquête esilaki komona na ete magistrat oyo na kombo ya monsieur Lucien Lotanga ye asilaki ko signer mandat d'amener na ndenge ya bosembo te sans que mokonzi oyo azali ko kamba parquet wana akoka koyeba yango na sima ya ko signer mandat wana ya bengisaki chef du bureau ya parquet wana na bureau na ye mpe a ordonaki na ba agent ya garde bakoka kokanga ye bachaye na boloko sans que aye banano na kosambisa ye mpe sans que ba grief eye bana oyo ye azaliko akize ye. Alors na kosalaka yango suite ya ba brutalité pe oyo ezalaki exercer na njoto ya agent wana ye wana asilaki kotika biteni misusu ya njoto na ye kozanga bilamba na miso ya basale o basalaka na ye mpe batu misusu oyo mpe babengamaki na parquet wana na tina ya kosambisama.
na yango biso toyebani na kosenga na procureur général ya parquet près la cour d'appel ya Congo central na ndenge tozali kobwaka mbela boye akoka ko se saisir na likambo wana mpe akoka kofongola action judiciaire mpona mutu wana magistrat wana ayeba na korepondre na mabe na ye oyo ye asali. Kasi biso mpe na kolandelaka nguya oyo mibekwa mboka epesa biso en tant que batu babundelaka makoki ya mutu tozali ko mibongesa pe po tokoka ko saisir Commission nationale des droits de l'homme na kosalaka plainte na biso kuna mpwete mabe wana ekoka kotikala bongo te sanke kolo nango akoka ko répondre na ba acte na ye wuta Boma Gabriel Makiesela Profo o azali mokambi ya lisanga ya Fédération Congolaise des droits de l'homme et de développement pour la radio Télé Matadi. 88.7 La radio Télé Matadi. Voilà, ivava tusukisinizi ntsangu zeto lulanda ngazo chaque jour munawola ya 18h30 ye rediffusion chaque jour munawola ya 10h juste muntu luvene zintsangu zizi iweno mpangi wanzolwa tata 6 cylindre yekuna vwekete tubakidi lusadisu lwa mpangieto wanzolwa tata Beni tululombele ndandulu ya kala ya mbote ya kinguzi kieno kilutoma zolanga kinguzi kya radio Télé Matadi. Bakonzi ya mboka Kongo mutika kotonga na kocholana bopesa na makanisa kotonga mboka Kongo ekobonga kaka basi